ассалому алайкум пасбичкои муҳтарам, ҳаматон ба тинҷӣ, сеҳату саломатӣ. Дӯстони азиз, имрӯза навбати набори мо аз деҳаи Дайлони боло шудод. Дӯстони азиз, гуҷо гум шуд, гӯйтон агар расо серкор худо ба ҳазор бор шукр. Бо як пасбичко бенам гуфтам, чанд рӯз боз набор мекарда будам. ҳамин як чиз мегуфтанӣ барои устоҳо, барои пасбичко, барои дигар одамоне. Устоҳо бахел нашавед. тикток ҳам ба ҳар чиз менависед, ҳамма фарқаш нест. ҳоли ман гузаштаги роҳҳое гузаред, ман ҳамма чиз машаҳат кити мешавад. азоби таги роҳат мегӯяд. ҳамин азоб мекашед, баъд роҳат. Ин ҳама ба бахил нашавед. Масалан, мақсад чӣ мегуфтани ман? ҳамин инсон меҳнат мекунад. Баъзе касо нависти ки кор мекунед. Албатта кор мекунам. Аз ҳама дору зӯр, аз ҳама зӯр чиз ҳамин банд шудан. одам банд шавад, ҳар пагӯз мехезад, як кор кити машғул шавад, касал намешавад. барои ҳамон ман ҳама ба тавсия мекунам ки бекор гаштан дар кор не. Чи пагӯз то бегона мошин зӯр шуда гардам ё дигар кор надорам. аз ҳама дору зӯр бо як бор дигар такрор мекунам, банд шудан. дӯстони азиз, одам солим мешавад, фикраш тоза мешавад. ҳама вақт ҳамин худованд ҳама вақт ҳамин кор кард, ҳамин саъата тият ҳамин кор карда гардем. дӯстони азиз, имрӯза навбати навбори мо аз Дайлони, аз деҳаи Дайлон шудост, Дайлони боло. Ки бошад, як фикра комментарий хушёд менависем. дӯстони азиз, аквачиҳо бенитон фарқ надорад. ман ягон комментарияму далил намекунам. ягонташа ҳоле дар ҳаёт ҳоле ягон бор комментария бадашам гандашам нависам. ин тикток ҳам инстаграм ҳам менавистон бисёртар ҳамин сои инстаграм тиктока мебинам. ман хеле мӯлтар масалан ҳамон видео мо мепартом, бисёр гапҳои қабеҳ мезанед, фарқ надорад. ман ба ҳамин худо мепартом, тонед кунед, мо дастгирӣ мекунем наборо. ҳамотон ҳамин саротон аз дарда намерад. барои ҳамон инсони хуб шудан беҳад кори хуб аз дар намемонед. хуб камтар шудан ин кори аз ҳама беҳтарин чиз хокисорӣ. хам мо пул дошта бошем ҳам дигар чи, мо фақат кор карда мегардем. як то ки ҳамина ман накунам, ҳамин хел дилангим бо ин наброяд, ман дилам қарор намегирад. ин одам мама пул додосям. барои ҳамон ҳама ба фикри тоза, ҳамин пешравият мехоҳам. пешравитон ҳама вақт пешравитон як ҷо обод мешавад, як ҷо чӣ мешавад. барои ҳама соҳо пешравия мехоҳам. саломат бошед. мана як нишон метим, мана ин одамба як нишон метим. соҳиби худашонам бо мебинанд, соҳибашон Германия ба ин одам бо як мебинанда. не наздик вай ҳами хестад мана мехел наз ғалти досина. мана бо хонашона мебинанд. мана па уровень вертикалниям, унтшпеям ҳама тарафа па уровень шинондагӣ. мана 5 км яъне ки унапен. ин бисёр дару треза доранд. бо ман даруноби ҳам дорам. як маҳина қабл ман як даруношам нишон диҳам, бо барби соҳибашон мебинам. инҷа ғиш чинда мондагӣ. дӯстони азиз, хуш сар дуртар истед. ман як нишон метиҳам. кане биё, мана як ёрдам ти. кане инҷа ти. дӯстони азиз, мана подоконник, ойнаш иншаалло пага. мана бо өсүмба дорад. чӣ хел биромадааст. худаш кори сифат
برای همه معلوم میشد به خیال من همین ویدیو بیام لیبای چیز با کجلک شنوندگی اومویم و اینا بولوشه بینید اینا پس و بلندشه نگاه کرنده کرده اینا یک خیل بولوشانه انمین با من مسئله انمی صفتاش با به حد چی میکنم اعتبار میتیم برای همون خودم میبایم اکون چی کار کردن که خیلی آدم مونده نمیشه وقتش به دم گرفته کار کنیم اگر خدا خواهد اگر کار خوشو میرود با خیلی اینجا چه آینده میکنن اگر رام کنن به حد خوشو میشه خیلی جای تنبور بایم میشه همینجا بالکنچی خوشو کرده لیسنسه میکنن چی میکنن همینجا مثلا بالکنچی کنن اینجا با یکتا با در مانند یا مثلا در نمانند اگر هم تو پروسا بالکنچی کرده مانند گنده به حد خوشو میبراید خونه پلانش پریکتش نصیب کند این برادر با یک روزوی نیک با توی شما اومده باید خدمت کنیم من این اوشه oyna اوشه نزدیم و اشتاپیکاشون تو برامده ایستاده است این بعدی oyna اینجا سخت میشه برای همون میگم که اوستا همه وقت از همین کارمو از صفتش می با یا یکون آدمو معقول میکارمو از حساب همین ما همین پسیان خداوند نصیب گردانده است همین که کار کرده گشتیم من خانهشان راستی من اینجا دایلونی بالا سلامت باشتان سربنا باشتان من با خودتونم نبارتونم بینید اگر اینجا پدرتون کارتوشکه کوریده مانده من اینجا اینش چیزی نمیدونم این درخشاشون هم عجایب گرفتگی منه عجایب اینه عجایب خانهشون نصیب کند و پلانش زور دورنش به همه شرایطش کردگی کوخنی با دوش بوش هر دو خانهشون بیم الهیده ماندگی و این طرف دل نه این طرف دل نه کروچی و پلانشون زور الهی نصیب کند همه خاندانشون به توی تماشا باشد سلامت باشتون دوستان عزیز ما میبرویم کن